Ahee, na mi amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya, namuntlha hi ta vulavula hi Ben Mayengani na yindlu ya yena. Ya, tanihi swi vutala already se mi swi twini ka tinghoma, Mr Post a humese na risimu hi 2020 ka moya wa December laha karhi a bifa Ben Mayengani hi timhaka ta yindlu ku a yi heli, a mi hetisi ku ngotela tidonki. Sweswo a swi ti after loko Ben Mayengani a humese short clip laha nga fika challenge vanhu, that was the issue leyi nga fika yona i ku Ben Mayengani i fika humesa short clip a challenge vanhu hi timhaka ta yindlu ya yena hi leyi wa short clip ya kona. Aye vaseketeri va President Mayengani, na n'wina vana va loyi ma yi vona double story ya president se ni na ku chela xilepe ma swi vona xi le ku khandziyeni la. Mali yo pfumelela vana va loyi ma yi vona ku yi njhani, a yi heleli na loko nkani $4 a yi heleli, yi lehe ngopfu. Ya tshika ku vulavula ngopfu vana va loyi, mali yo yimbelela leyi ma yi vona, mali yo yimbelela yi ndlayi chela xilepe la vana va loyi la ka mina mi nge lungi, next mi nge lungi. Ya khandziya se ya khandziya ya president a yena a phikizana hi ti-double story, a yena ni mi lava competition a ya ke ti-double story phikizana president Mayengani wa vulavula. Yeah, even then after that short clip swi mi kuma ku swi teka yena malembe yi nga se gonya, leswi nga endla ku loko Mr Post va kumeka va n'wi bifa. However swi tikomba na ku siyile ku gonyeni hi ku hi fike hi vona hlawusikiza tanihi sweswi mi swi vona kwala ka screenshot ti 4 August a fika post a tsala ku vun'we a mi swi tivi Mayengani, so yaleyo yindlu ma yi vona se yi gonyini, mara loko byi fika kwalano a se yi gonyini ma yi vona na n'wina. No ni goes on reporter because ni nga kotanga ku verify mi, but ni tlhela ni vona xinepe xin'wana ka page ra Team BMQ for Life, ni vele ni ku well swi tikomba na ku hi yona yindlu ya Ben Mayengani hi ku loko hi languta this angle hi languta na angle leyin'wana ta yelana, so ende na Ben Mayengani walowo kwala mahlweni ka yindlu, so swi tikomba na ku hi yona yindlu ya Ben Mayengani. So hayi ni nga vula ku i mhaka ya kahle loko yindlu yi ri ku gonyeni. I was surprised ku swi le ku trendeni ngopfu swo yi le ku gonyeni. Hayi a ri a ni vhele vanhu ku landzeriwa swa negative, but swi kahle loko yi ri ku gonyeni. N'we yo zera Ben Mayengani a tirha a ya mahlweni. Loko ri mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.